Me sorry, me free her, me di me true me di be chief from. Down me true me way. Say me free her, me di be chief from. Me say me free her, me di me true me way. Me di be chief from. Sa kwasi asem na ukan no, because ye ni o. Me Moira Dawson Williams, me mami araba, me kantem bi nsie. Me friend kept Kosabus medo son. Me friend Ananto, I send me Moira Dawson Williams. Me so cigarette da on live. Minimum no mama minimum we cranum. So me so big da live. And some din saka ho. Enti software because you knew Nanantway samaye bi da be fa me baby am ho bia na enne me frau sofu Jimmy for no wo ma channel ni kwasi ani Sylvester nkwa na emse waboa no wa di o she red no kwasia no se edikan en Kennedy Agyapong enye Sylvester nkwa na odi netu kwan kwasia. Did I come with that consent? I never came with that fucking consent. Say, and I didn't know didn't too kind. Abua monte brofo. Oh, monte brofo. Me na so see on you no kwa na dis na me be kan ye. Me kan say no kwa na odi ne call ye. Me see wo di a twen na wo behu. Ti a obua amanfo bebre. So ho anti waboa nipa bebre di obetu kwa ga na akwa nim say wapa aduma ama nipa bebre ya. Wo mo eye. Enu no waboa nipa no ede no atukwan a hwe se nipa no onabo eboa ma na tukwan no sa te bia na na owom. You see now they are saying it all. Me All I said was I will play my tape. All I said was it's alleged that this same Agyapong therefore and the boy no koye. But when he was doing his expose, he didn't mention the boy. Now this idiot is saying even if the boy was in that state when Ken was taking him, he had changed. I didn't say anything. Anu na yesa wo hwe. Se bia obi kuta siwambone na waboa nipa no wo ekwan bi so ama sanye kwa ya waboa no so ebe boa ma siwambone na owum no ayempisi. Intime Pacho. One, I didn't come here to say anything about Ken promoting the boy's bad habits or being the person who took him abroad so that he could further his evil deeds. I never said that shit. So now are you telling me that really that was what the boy was doing and Ken knew, but Ken took him because he thought he had changed? Allegedly, motherfucker. Sana pesa wonka. And I won't brofo. Won't brofo. Na ube kekebi. Me sister me no wiem pama we am do be fa be mu na mo bete. You people ain't seen shit yet. No, ese ye blame. Se ni awaboa nipa no ama nipa no tibia omu no enye bete mo bia odi aboa no no ama tibia bonya omu Oma Muhammad o se Mahmud Jinwo nipa no o boa no inside Oma Mahmud Jinwo ho ha this woman why it is becoming out of hand my friend wa ha bele my friend wa ha hey wo ka so ye pepe ni nti ye dumi wan kan wo me fa kwasie sam ba ha no bi amfra YouTube Oma Mahmud obi amfra kope tuoza afi bizina da me bezi kwasie sam wa ha wallahi bezi kwasie sam wa ma pao na oba kan so me mfra pembo wasam aha. Oh, yes. Okay. But me so say una boka Agyapong di papa no etu kwai no. Nya sa abrabo no na owo. Yeah. So, yes, abrabo na. As you are sure say Kennedy Sylvester took kwai. Sylvester was not a killer. Who the fuck said that was what the case was? Worry no. Me sure say na babra nim say sa abrabo na nipa no so ewo mu. Enu di obo tan ye kakra babra hu subaya enipa ewo because empese ye ka omu ka ba omu munim babra no so omu kana semu a uju say oba no we marriage material ankasa usuro nyame so ebu no ho nyamisuro ewo no mu so enu di no se Sylvester amane afa kwanfoforo bi so a
na enye se honorable candidate Agyapong enti ana ama Sylvester amane na hey papa na share red in ya boa nyankopon fa boban to fi aboa no ate ye kosia. At what fucking point na maka de Agyapong is the reason why Sylvester did what the fuck he did. Me say nyankopon fa boan to mu fie busuadan ano on hye wo ne wasefo anside time asese mu wagimi o wagimi wabua nipa de no aduru baabi na se nipa no amane ekoti bia boni bi mu a wontumi enka endo na ese woka nipa no me yeso se ebi kura honorable a friend personal no akasa a wantie enu nti na ma wode ne ye example edi tu ya no kura wan sheda am he moya muawate on my channel nyamintia moka mukosia ni medume mu mako empress eni kwasia na o share red no eni adre no kusie na ya bonu musie woni true mu na nanimu ai se nkamia dokono no me se medume mu sa kwasia sema muti ho ka no when did I say Sylvester kill? What the fuck is wrong with you people? Money ma sem ka ma mon kan Samoni ma sam kan mamon kan sam no me se samo beti nya me kan no munti nya mo kan no me de emfa me ho me frɛ mo ha me do me no senye se me kesi anka me nti abonten ha e ma nkrofo twem mo hwem se ne ma bodam no yeah so odene ye example enti Sylvester na nka se otu no hofo no ohunu se ba bia na me wo ene ba bia nyankopon nam onabo so ede me abi ya musi ken de ni example o se ken tu ne fo. When did that happen? Which expose did Ken ever mention this guy's name in? Mama because me I don't know. Which expose? Which fucking expose na musi me say Ken boni di my guy no ya de ni example no. Do you know what the fuck it means to bear false motherfucking witness? Do you know? Sha abrabo esese obo na omfa no ho kototo enne sebi previous D4 atrofo mpataku a wo mu de o mayi se wa mo se Ken ka kire ne se onhwe na wanfa kwankwadwan ni D4 mpataku entro D4 no mo na mo se Ken ka kire no sa mo gina ho na Ken man no sa counseling no kwasiafi. Ken Manis, and who the fuck is asking that? Don't you rather see that you are over defending him to put his ass in trouble? Jimmy, hey, yasimu Jimmy for ne kwasiafo bema kwasiafo mudi fata muye kwasiafo ekohwifo mema. Hey, unsolicited for motherfucking information, and I'm most spell out. Nankawu, someone with a fucking low IQ like you look, you will come and try to assess nyame maker. One more damn. Kaje wo ye ho a na chese unye nipa anase nya be bia enye ye no. Ntia ga Sylvester na nkasa etu no hofo na ohura na me sure say ne yiri Barbara so ene no ekasa several times. Edi kotu amanfo anim aye kasa kire no because oba ware omu ware say 5 years. Why are they fucking discussing these people marriages in my case? What the fuck did I say? Monte brafo hey rade. Oh yeah, mobo. When you have an illiterate as your house help, she will end up putting super glue on your children's eye as eye ointment. Trust me. Hire a fucking literate to be a wako school. Na tia ne kana Jimmy focus ya say or the channel beto asemu abuasa cement bag where the nesi ho abua rubber stamp the ebeka no oka onim faculty na or the bedjin no ehu sa asem ne sa na tia idiot 2-3 years Ponana Sylvester eniema bi sisa ema lady who say
He's giving a fucking commentary just between Omo 2 or 3 times and a Sylvester Nyoma Sisaya. He's giving a fucking ass commentary. Okaso ye movie be Sylvester Amani who knows a Barbara Amani who part 1 to 4. Abua Florida Ghanaian Nigeria American based Ghanaian pastor Amani who part 1 to 7. Kosia Oka see yeah no ha movie na mu fa camcorder na mu clipper mu phone na mu twa ni 1 hour na mu twa part 1 to 7 no kosia nimpa ne be ko school be wie no na owie school 30 years ago no 3 star na the same no oka say bi na ye wa ha no idiot so we need to know me sure say let na ye ni obetimi aye bia enye ye a eje na ese oye ese otwe ne ho esan se ohwe ni suban ene ohwe nyamesom a ewo mu na se onne wo nyamesom no enkwa ese ojai ye wo Ghana hai 77 previous a edifo atrofu bebre wo ho a omu wo omanyimu a omu yire no da so di omaji a enam omu ekununum esunti na ya ma no oso ahima mu pa na nyaje omu benya eho bi akọ esan se omu ekwan bonya omu enam so no omu convince e ma na ama e ma no so awura sa tibia no mu ebi na bibia ye kasa awareja ye enye ana nye aware nso ana ye be ko heaven enti edumre bia awareja ye enye ba edumre bi na hu se aware na uwo mu no edi wo kote bia emmoa unyameso mu a na uye ne obeye bia na enye ya se obedi akire na daati wo heaven abode de ofiri mu na okotena wo ba bia me fi se eye on se Barbara etwe ne hu enka asem bia ni ho se wanye se bia okofia akofa ne documents a ekofa wanti ni ade eba ya enka oche ne ho no se ache oche no be 3 months ade sei entinga enya de se bema no eni di na tise obe nya no aye bibi ana bibi sa bio enunti we akoba eni kwa se maame no ejina ho se ona bo kan Agyapong na ebo anipa no ede ne ko abuchiri enno enti no ofo aso se wakokum ana se ona cause problem no ana se wojina ko abuchiri enti no wa kone se obo brabone wo ho a eni kwa se oka ese oka enti waka ne kwanso na maame no ala se wo ya kwasiaba wo sa papa na wo sha red wo ya wo biba an excuse for a man senior we Jimmy esi no nka wo papa di wo maame na ne ho ba no kese otugu nchen wo kese ye hwie wu nchen you should have been a coitus interruptus wo nka wo papa ti se ne ho ba pa kese ontungu nchen aboa mese munkosue ni insema wudi hu adese krum me say can Agyapong wa exposure cause ya wonti brofunti what I rather motherfucking said is se osio nim no credia and call ya expose no it's a starting free Sylvester so because onu no the Sylvester koye na Sylvester no onu se ni din kran ya ni de ntimunim na dome mu ni kosua we ni asem a mo kan mu ni mu de mo ntwen me ba pa me ba o kana no etum because asem eba esese oka asem ode kan wona bu kana Agyapong bi bon tena ese oka bia ese oka bi ni kwa se oka bia ese obi an because papa no woni no ewo ba se na ti bia woni no ewo ba kosia eba esese mi nka bia esese mi nka bi kosia menene wo ba se de ti bia menene wo ba mo atimi nka pen aboa ne babele kosia no ye mreche bedwani no be gyan ha be keka kwasia sem domain ne ba na wonim ewiase nyansa nyina no enyansa sempe na wo ka kire no we furu di wanim ti se de wenya kwahia kono aboa ne ba die nyansa sem na wo ka kire no ha kosia mi ne wo ba ntidien aboa ye me ferre ye me tsainti na me nka da no mo hu me pen
adefonsa mo na mu bu no mo ena wiase aginjande efofo mu na meka kwa ye jimi fo we menka me se me pe no menene wo ba enti di one day bi papa no e wo mo bi o de be boa me ba no bi wa aboa me dume me ho enkosia ni me dume me ho me de camera no be turn mamahu in fact how do I turn this shit? How do I turn it? Because as a semen turn mamu hu shita me di ko shia na hihye ho ko sia enie me de hihye ho Jimmy Fuei wona wo sie se edian emre bi beba kan beye bibia ma ne ba no ko sie ni kwasia me mpe ni bibia me je mu ahwe me wienso a me de be kirew ena me de ahwe ho no me wienso a me de be kirew number 1 is down me wian be de ni na be kirew kwasia de beye no me bia ndi wachi what it me freke ko sabosume do sonson the 77 gods of Cape Coast. The first one of the 7 is down. Me friend na netweyi na popretem na ho asefunya aboa na ba enya no me ma wate kosia me ba me bisa bibi me se mu kosia ke na Agyapong ku sika fine me se me pa bi o china bi no ba bibi ama me ba enya no me ma said you the base kama me enyo hiama aboa the level to which he won't do his responsibility no the same level na enye hiama wate aboa mo ba na mo be misconstrue you condone and connive and come and say shit here and get your stupid ass views. Not with me, I'm the wrong bitch. Don't do that shit with me. Don't do that fucking shit with me. Me say nkosiano me de bedume mu na mo yewia mu behu mo de mo pa mo kokomlemle Joyce FM ejiro fitafo bi ho me kam nyankopon wo so me kan na antoa me dume no wu ye 3 days mo ndi me ho agro wa bodam ho mo bodam aba kosie something na chise wen sisi mi o me de chise wen sisi me na say ye o say 3 days wu ya bra kokko kashe koduate mesumu nruda mesimi yam de mud betre mo sesa no me ya hwa se ne ti bia san betumi aba ndi mo nya na bi se open man no down for kosia man ne wa gen se open man no down for girl now why you there this girl I don't know how to describe her winim tapoli girl no ti on man channel na why say tapoli no hey Saji wawo pen woni ma wo mami nya ma adwen se kosia aboa bele wuti asem na so obeka kosia asem no me kan se me pe bibi he wo some oh my god in your massive surplus food be like you crowd friend one impress hey bunebu nanka Jimmy fo bitisa wo betu me fo mi tri hu 6 strands no wo 7 strands na egu tri hu wo di betu me fo ho mpato ti me fo ni no ba na dachi bia no anhwa aba afet oba no sene aboa menene wo ba kosia me die minim se menene wo ba mona munim inti munim se menene wo ba na mo se daachi bia ba affect no se asem ne ba mebebe ya no na ne affect no so ya aboa no wi a me se me nyeme ye akwala no so si onhwe no ene de ense no woni fani twa ase wate aboa nya no me maw me si nya no me maw he what's her girl no say we benya aware papa emma be ma bi atena wo abem no Jimmy ncheka me frɛ the 77 gods of Cape Coast and I call on an antwa say me na masam nye do ni mi di na wo so se on ma wonya bonini aboa bawate wo ya aboa bawate me kan sasam no woni mu ameka bi ni wante me kan wante Empress Mami Nasna, he jarred for the other phone, yes, no, that dom, and in
sugar glider papa na nenim se epiti munim epiti enu ye de ngokoko na eye papa na nenim se nkamia dokno no sa papa no papa na nenim aye se munim kanun sa papa no sa jasi ye ketwa nka onu ni bobo kalabroni ono osi a friend safo down coast belesem minim so ye ni theological schooling no so ye no kios mo so ye gota so kwasia bisa mo de meba mawo we no ma men sha say eye maame no Dawson when you din ti sa na mefre no woni mi din bi so na me pese me boni din woni mi din ti sa na obefre me aboa woni mo papa bastard wo mami asha woni odi wo ofade wo aboa ba woni mi din nti sa na obefre me kosia me frɛ me papa boso me frɛ me papa yo kwam na William so to sonson senia me so me to sonson no se dada brawate Dawson Williams wo na ye frɛ wo pra na be yen sentrene me se mu behu mo muhunshi kosia na ye me na hu no muhunshi ma bodam na menam me frɛ me papa pa on be yen sentrene ombra no me yen sentrene ma yen hwaze muni mi din a wo mi din kosia ma frɛ o man chana ma frɛ me ye adwuma ma wo wuni me waka Ghana nsem awie nkrofo muwu kumase kwans wakoka awie aboa ne bei Ghana for pe debate wakoka awie kosia ne ba wo be kama asem mate Honorable Kennedy the baby mama no I was say ohunu se obi ani ho a ode ne nsabenkum abekire neja efi na neja manfoso kosia obi ani ho ode ne benkum bekire wontiem na wutrin aboa kosia na obegina ho no belle na mo frɛ na kumpreku na mo hu na mo koto sɔre no aboa no enye ne nse benkum kra nko a na ode kire ode ni true mu so ekire se me bani aboa na ba kosia senkaye no kure se ne ba no sa na otia na osi oka no kure efri true mu kosi kontriem ade na oba aye na me sisa na ne ba ne tie na bi mu so kan wan beka aboa sofo aboa kotia mete obi ani ho ade ni nsa benkum na ono oba e bekeka kwasi asem no enya ansasem ben na wetumi abeka aboa god azi benyin ba aboa wo si se sunkum na wudi ko school na ye wo sunkum ansan ye tia school fees sunkum na alakwa na ye di tia school fees kosia ne ba Sabiota frache sabin predia second edi wajimi o se wabodam o se ni tinya adwuma o second edi ejimi o se wabodam o se ni tinya adwuma aboa ne ba metimi ba bi me frɛ no mo Kennedy no metimi ba bi me frɛ no kosia sa me so me ba no ya hwa woni o so no meduro so de so so di dware o ye frɛ no aboa wonhwɛ ba wo ka ba asem wonhwɛ ba wo ka ba asem hwirebede jimi photo gbele talk bela monsen da wasen wo ye na monsen osan wo kwem benyini jimi foi kosia me frɛ no me ma frɛ no so yo kwasi ampani o se yo hwanwan yo enum a na wonamu a ode ko woro wodros aboa me se wo papa wei me frɛ me papa honhom the 77 gods of Cape Coast Nana Antwa, Mr. Baby, wo bia befa papa we mame wate se me na me de me pe na me hu ken na me gi tu mu se me pe no na me raw me drossa Antoine fami na se me enye no kran so amfa wo sa sofu na wo man channel na wanim te se ade no wanim se kusia ye di ja aka ni true mu no wo sa sofu dan call so hwan jimi for ukosia ni o ukosie ni enye numi ma wasefo enye numi ma wasefo ne wasefo
abo bi nto yere mona wo manyina nseni wanim ena mapai no wi me de be kirew se mi wi a me de be kirew aka mi ensa pe ye nche we de pashi drive through Carsons drive through mpam emane share wenyem o share wenyem no nso no nyame ncha de Osie Misra menyi me dross ya wade be friend mun na to abo din kan ma me wi kosia e no share menyem aboa mo pese menye din ho mu hu hwe eya wo de se obne no ebenya ba na wo kura hey what the fuck did you say? Hey, Sofo, bakunsu kwama wate. Eye me desem ni kembe uba. Enye no me ma ubebia ukoti musi obi bebia enjini ubebia wawono de bia krompem ubebia nye jimi fo wate. Sofo ukosua ni me di ahwe ho. Hey! What's it doing? Sofo what's it doing? Nyamini wunti oni wasefo nti yentu amna mawansa wombre duwate yentu amane ma woni wasefo ansa wombre duwate wo bebia potia warem kro na madwuma mu ba yentu no mona wate wo ba meme nyina madam wate kosia Messi mieni akai woni girl photo no se ba kunu maye ne dia mo bete me enene wow na ni sese ya kwa sa kwada enene mawo ade na yese me yesa adwe aboa ge no te won chen no wo no yese me no ye wo kan wa hene yese me wo na afi na kena ya ma adom awia me abo me atome mona ni me awunti a mo se me nko to hallelujah ma no aboa ne ba so focus ye oh no ene ye ne first born dia ene na nka mekra kire ne se okonhira onhira Kennedy me konhira mi nhira Kennedy efiri no ne me won ma bakan wo de mami ya abortion ngu nchen nya medomew ma busum gotafo abusum dudu bi omo wo me krom we ja number 1 abusum dudu bi omo me krom we amina abusum dudu bi omo kepko 77 ni ye ka hunya medomew ma wo mo sesa wo kona wankoto enhira wo mo a omo wo usunkum abuai me krom abusum ni nan chiwase enfa won chichi fom ate mikro ma bosom omo fa won nya omo na ase ahia nante so mikro ma hohom kosia me konhira so me nhira Kennedy Agyapong aboa no because he kidnapped me, he fucking raped me, and I'm supposed to give him appellations. Hey, aboa na baate ha sugar glider yeah raze. Don't worry. Me wien kwasi asemi a media me do be famra kwan so. Me say down me kwan to a mefrew answer 31st December beba no. Mo kwasi afo na makaka kwasi asem aka jimi fo we hu anywhere ever no. Mundi mechi because before 31st December me say me de mbekọ na mo be hu se me ye nyoma. Me di mudin ne mo pictures e na ebekọ. Mark my fucking words. You watch. Tin enfamana is as a Kennedy
and the man be oba. Kennedy na ma me oba de wunya nwe ya wunya oba. Yes. Hey, so I am telling you the fact. Monhwe sa. Oba wunya nwe ya wunya oba. Say wunya nwe. Kwasia way or say the fact that Ken kidnapped me and Ken dragged me and Ken raped me doesn't matter because it was Ken who did me a favor by impregnating me, whether true or rape or whatever, and made me a woman. This idiot that you people call a pastor, he says I should be grateful that I was raped because that is what made me become a woman, because it proved to me that I can be pregnant. This idiot. Empress. Obia uwa me say we are dachi obetimase. Hey, when we are talking of mother, nyoye enna ene ni akwada adwunso agu ne so. Na wa sorry. Wa sorry. Say if a mother is one who a kid has peed on, now wa sorry ahmachi akosie. No na me on me a super mother because me kwa na me hwe me nyinsen, me kwa na me hwe me hu na me hwe me bakosia. Bow. It doesn't matter so one poke mienu. Who want to from mienu? Na sebu wa kosi kumane no nkyɛ sɛ wo yoba. Ye woba mu ba. Ye woba mu ba. Enyo ba bia ena yoba. Na ne mami ye. Last mission video bi kuta cigarette ene nsa at the same time. Me pa chow. Softway. Sa kwasi asem na wo kan no. Me sorry. Me free her. Me di me true me. Me di be chief form. Sa me true me way. Se me free her. Me di be chief form. Me say me free her. Me di me true me way. Me di be chief form. Sa kwasi asem na wo kan no. Because ye ni o. Me Moira Dawson Williams, me mami araba, me kantem din sie, me frère kepko sabus me do sonson, me frère nananto, ase me Moira Dawson Williams, me so cigarette da on live. Minimum no mama minimum wi kra so me so big da live. Answer me din saka ho. Enti software because ye ni o, nananto e samaye bida be fami baby ami wo bia na enne me fraw sofu jimi fo na owo ma channel ni kosie ni baby owo bia muni nechi sofru ka muni nechi munda ne mframa sort nanti amuni nechi munda ne buo munda ne ahia baby obefe bia muni nechi ne beo ne nanau na dedwuma dio ne yirio mundi nechi mumma ne nya no memma no no chino hu obi asem onye din nye some betre on for video wo hu se me mami araba me di cigarette eni nsanye sa so fo down kwa o se why the fuck you call your name wo man channel me fro me dey family me dey tumase na me wi am pai na wo be hu pa me dey me sem be me fucking me dey ahye ho na me wi am pai wo se me boa enie se mi wia me pai wo hu me ha so fu so hu me wo hu me ahụ yo welcome wo si mi yes le queen na me si mi ba hasan baji me si man shema ya ase ho na enua na bat wona chan mazuba example you are your mother. Said I show no so. Atem didi na wo didi papa no. Enye nya wa wo bia so na ye enawo. Okay. Ah, ye wo ba bi wo ho a oyo ba onwo ye but oye na. Okay. Okay, Mathias. O pese ye nsi atwi dia ye be hia atwi. Ye wo ba wo tichi. Oba bi wo ho onwo ye oyo na we tichi a ho. Me se wo kosia na bin wo ma ya ase. Eda me twena pepem na se me twam nsio ka wi a me pai wa ha me pa cho na oya sofo kwhwehwe mu ntrase e bet se wona awo but oye ena she has an attitude
and character of a mother. All right. But oniba. Yeah. And then you want your wow, when you mabos on go all right. But on yena. O share kwanya or taking or kwalani fast na. Some for no more yen kwalamo into tewo. Abua o giant to say wo cra wo mame wo. O giant to say wo squirrel. When amokria. When nim sam okria wotie dia what is say wo. Wo cra wo se wo fie busiem. Me na menyan me ma ho. Intina medin kosi ato metweso no. Me no awo. Kontia bakery. About so wona. Inja mara he wonim sa me minim nyansa. Wo hu sa me no me se wo kosia no me di ato metweso. Ebe no awo ho ansa ma pint na me ti wo hu me abonten pen. Me wo hu abonten pen. Ma pai kontia twa no mu nchefu amazamo na hu osmo ye slimy. About so wona. Inja mala belenyem. About say Aye, one Dawson you say one. Abwe one Dawson tina ukosia esha no. Me say wo. One Dawson. Me papa na friend one Dawson no. Me papa yo kwamra. Ona friend one Dawson no. Ukosia nini o. Oshama irezi. Se we hu. Who cellulite, cellotape, no stretch mark, portrait, because well, I'm not here to show no nothing for nobody to love me. Man will tray into some more stretch mark one more contier that. Genoho, Cossier, Genoho, the minyada, Jamala Minya Princess Shingle, the maker you may think, no my bay fake one, me, yeah, fuck you. Messy, chef one, Monia will contier the ha, no, but son and night. Miriam is our shuhoto. Now I say, was Siena or friend who soften a wabbit or come more summon. Merba. No. Oh, you're very careful. Ha! What's the meaning you're careful? What's the meaning you're careful? Oh, Matty. Medasi bebre. Mene me papa. No shena ne musie no no ne friend Dawson Williams a ode tie to me no me friend yo kwamine bro mo pocho doctor tiam on tiamaka wa phrase bi I don't call 1 2 3 maza 4 aka ho I don't call 1 2 3 4 asi hunum da morobo masigarete kan ho I don't call 1 2 3 4 or then say more breed to that red wine. Murbo, no my batch on crop for mobo, quasi as some more moody. Ha! Was it? Was it then? Ha! Jimmy Fo, essay. Missing chef one all a bin. Other ha, me a funosun, in Tincha then, in Chamomba corset, Abua. No, yeah, than a mum. Oh, no, the miracle heaven and normal salvation. Corset. Win him, channel, oh man, win him. What you are here? When I back home. Young quay, chipmunk, young. Now, you say, almost all young quabble is share. Now, what sense you at the goo? I see with the anti chair who so well down for our body share what sense you would you well whom for what is so be the she one sense you know now we are abwanti what sign of our petrol a good wood yes so and I was soldier because look I said one my chichi marry I had that chichi marry and you man can't flan I had done say a china man tower and can flan up ye rising chef oh, one pay. How's it, Trent? Me a funosun. Mammy in show. Or shall muchamo, Miaba. Njawa. So fragrance for phone dunk a bone with the country and zoo abon. A pedi, hey, once ya butter. Messy papa neum. Once ya butter. Asa abazi ohuni. Oh no kayo. Malamon friend wa masem. Hey.
Auntie for no more shopping. My friend wa Papa kwasia na nanyi ma aye de. Wa geko. Ehu fie wura ofirida. Mo na wa da wan bin pan wan bin mo wazi sam fa hon. Papa kwi no. Also huna ame. Dem mikite cigarette. No nyinsa me ya worse than that. Ba man fan be TV do that. Me ya worse than that. Ba man to mutu munum jot munum sam zi mutuntia mu kwante ba na nyama sha mutwam mutu bi ya ni nya ba man fan be TV do that. All we hu intini nchefu anyi wa bin wo mutwe mizri mu ser nya mazri shisha me no fo ho mo pa wancha wo mo be musune sano mo pra mo be musune enufu na ehu so aye powder da itu mama do kwosor na za za faase inti mama do ye uncle ha mo pa chaw sof adbuswe do sane wona waka kire mu da me ye that fought with 1,000 that won over 1,000. Hey, yo, go then from pum. Mobe mutune sano. Mobe yenyi mahar. Mobe yime nyam. Have anchor. Hey, mama mobe ye musune san. For madam or soften mamun. Ye, ben you know busy mukwa. Fama number masrao kwasia wuche fuenyi medume me ho mantoa se me num cigarette ni nsan wo TV so dra embo mu se dia wusi wehu me nye bi dra me num cigarette se me bwan anto anfa me bebia wo bia na se won so na wo bo a sofu dan kwa ofre sofu dan kwa kusina ba sofu dan kwa amokue apetekura masre na nantwe na eteye na patanje mo poncho wonya won brai papretem won brate won bro na nantwa me he minimu pocho bra masra wa afra he etsoma mena na soma efie ja no mo 1 izaze mama ewo ntafo womba 13 mama frau eke chem de hie de mo frau woni me edi dware me woni mo ahu ukosie ni safu mi jemu sawo na wo boa bebia wonem bien yiw bebia obefe bien yiw anya no me maw aka one no ga na friend ho empress no ga na no friend ho empress ndambelen Gana friend who empress and so one friend mam. Also nyim do waka last one. Odo as in ode chempe obia benya nedze kakra mpama kakra is good for everybody. Ubetimi aye edum no. Na onka hu se obi ani wo beto nsa se ode kwako shira ne busuefo se ye papa akompre ko political prophet se ono ene boa Sylvester Ofori osofo se onkwa abrochira na no nkere se ono ne ka kire ne se onkwa twe knife ana onkwa twi etu enfansi aboa sofu kosia da be na me kan so ono na obo anu nti eche se ono na ka so onkokunu kosia mesi mi wi amebo ne amekan me woni mi amekan won te brofo ho woni ma de friend alleged subain edi subain ena no yo eye no yo so what dey ase da bia ya amekan eye na monte ase asofudie ensese ni pesubain we afio ya asofudie chese oya sofo na we market ben okwa asofudie we okwa asofudie market day ben and otis asofo bi preacher man certificate kosia kaso asofudie ana kosia we the theological school na wako die to be and award the beba beka we Jimmy for we kosia we guso yokromfo
ono orphan kura ya to dia ma no still obe wi orphan no ni oye konfa no ye kalabule awakodi sofo no asofudie no ensesa ni suban no. What the fuck have I said about asofudie? Wa yenu ma nyame aye ya dom no. Wona nyame aye wa dom. You cried chipmunk. Ninja ayo no we chipmunk. But most of the pastors no, they are still stick to their old attitude and their old character. They are still stick to their old attitude because siya pesa o kabro for brana wan chiro. Aye de kokonte banchi. Aye de kokonte banya bancha we do sufufro. Aye de kokonte banchi. He. Ametie banchi. Wo wechima taso say osije ni bear sheet. Abuwa. Obokere kana obota no be gina no se suit ana hu so yo sofo bonya wura tade ni digu wo wia onye sofo ekura ne dadaada enti ne ni oba nko da fiskuta and one shada ye correct, but for you to be a man and a very very good person ube no de no for pemo permanent me feel no nyane one and one is the show so be slap no left and right inti maame no onya sansam ne keka atem didie na ye nim krono a Kennedy abọ no nim krono a Kennedy abọ me Kennedy owie atwe ohun mi wentumi anse me pe ono sie se oyo mama wentumi anse me pe osuma ye se embe kan kire me se obi pe obi mana model ntare e na me nso binim se me ko model enti me koye na me kodu won locking me share dem ho enfie indanum abuai kosia sofo ne kro no obo me na eno no me pacho obetumi akobo ne kwaedu ama me kosia ko bisane sese me boa ombe yina no sese me se 93 when wia me anhye ne dem ndanum a ni nyina me ka chense me ne ndada me nsu o man pache wo me se me nye me mabodam sa mo bisane so otumi ye ya wo ya aboa on wo ya aboa ba na wo ye jibifo ba ana wo ye beyibun samba kosia na yenimu adutu Kennedy kwato na emani ko we yenimu sese Kennedy oye beeburu nsam na waye na oye che beebu so woni medro to me aboa ko bisa no woni mu ene metena honka kosia emetena honka oye beeburu nsanti na watwe ne no e de si Kennedy sese o de Kennedy aye twiapia me deny more than twiapia me deny mouthwash me deny toilet paper. Do you know the number of times I me huru mi true mu? Me deny a buta. Me deny a see am di huru mi twem. Because me see am me cram kosia. Me deny a trapia pe. Me deny a prayer am de ne pra. Abua. My